Om Swastiastu. Inggih hidedani para pamirsa vlog titiang puniki. Suksema dahat atur titiang majeng ring idedane sami sane sampun miara sayang vlog puniki. Ring vlog puniki titiang manwidi jagi ngicen idedane sami tips nganggen media sosial mangde nenten mawinan gatre lan informasi sane nenten benah utawi sane kebawos hoax. Taler pinake generasi milenial Bali mangde ngancan pascad ring sajeroning nganggen media sosial. Perkara hoax ring media sosial galahe sane mangkin kocap kebawos era revolusi industri 4.0 puniki dados ringsun sane dahat saratang. Santukan hoax puniki preside ngawe as persatuan lan kesatuan ring jagati puniki. Akeh sampun niki wenten contohnya nih. Nenten malih titiang baosan siki kaping siki. Melarapan antuk vlog puniki, iring titiang idedane sareng sami ngawit mangkin nenten sareng nyakang hoax. Antuk ngelaksanayang 5 tindak puniki. Saneka pertama inggih punika iraga sareng sami patut alon-alon ritat kale ngewacen judul sane provokatif. Gatre utawi informasi hoax punika kereng pisan ngangge judul sane sensasional minekadi mepojolan nuduh lan nenten kejangkepin antuk bukti. Sane kaping kali inggih punika iraga sareng sami patut cepil ring perciri utawi alamat situs. Informasi lan gatre punika sane wenten ring sejebag situs durung sami patut. Antuk punika iraga patut pisan uning situs-situs sane sampun kepalidasi ring Dewan Pers. Idedane sami dados ngecek palidasi punika ring alamat sane wenten ring genah puniki. Tips sane kaping 3 inggih punika iraga sareng sami mangde nurekse kepatutan informasi utawi gatre punika. Sampunang iraga sami percaya pisan yening wau wenten gatre utawi informasi sane sumbernyane saking asiki manten. Sane kaping 4 inggih punika iraga sareng sami mangde yakti-yakti nurekse foto utawi gambar sane keanggen. Santukan gambar utawi foto punika dados keedit ngangge komputer. Foto sane keedit punika akeh dados perkara ring sajeroning nyobiahang hoax. Sane kaping 4 utawi sane kaping 5 inggih punika iraga sareng sami mangde nyarengin kelompok-kelompok rembug anti hoax ring media sosial. Tetujune iraga sami mangde poleh informasi sane paling anyar indik hoax punika. Idedane sareng sami wantah asa punika preside atur titiang indik tips nganggen media sosial mangde nenten mawinan gatre lan informasi sane nenten beneh utawi sane kebaos hoax. Ngawit mangkin ngiring sareng sami dados netizen sane pascad mangde nenten sareng nyakang hoax ring media sosial. Santukan sapesire sane nyakang hoax ring media sosial jagi kekenin pepongoran indik undang-undang informasi lan transaksi elektronik. Suksema. Om Santi Shanti Shanti Om.